چاغو دم و بخیر گلی ملت میهجا ملت میهجا جارك دي ام جبشا سي دشمن كوكي ام لبيشاونه طوان احمد و صلاح و سعاد بوان بشن دربازبوی دخلاز نبونه ما جبشا دربازبوی مدید کو چاوا فرماندار دشوار فقیر هروها مجلسا خانه صور تقینن لی دوی بشن سيدا مجلسا سنونه چاوا سيناريو داتينن بدست پاراستن اميتا تركا وبدست احمد و صلاح و سعاد جارك عدي تقینن لی هدف وان جوی چیه؟ چما افکرن؟ دوسیه که ما درباری ویده هیا چاوا هاتنا پیلان کرن و چاوا دست بکرنه و تخواستن چه بکن جنازه انسان رد کن یزدینا والنینا یزدینا هم تلفن د 15 حزیران 2022 ده لسنونه پلانک نویا قریش آن میتیا دولت ترک و پیدکی خسن مریته و جاره هدف دشمن شنگالی مجلس گل آسنونه بو 15 حزیرانه ده ساعت نیورو ده به دیجی مجلس ایریش کاته کرن ده دما ایریش ده به دهان کس لمجلس گل آسنونه بون هر وها به دهان طالب مدرسه جی لدورا مجلس بون ده انجام و ایریشا به بخته زاروک بناوی صالح ناسو و ولاتی بناوی ابراهیم درویش شهید بون. 7 کس جی بریندار بون. راگاندنا شر تایبتا پدکی یکسر نوچه درباز کرن و گوتن بارگاه یبشی و آسایشی حاتیه بومبه کرن. هر وها هزین قاش و دشی ترورین گریرای پدکیشی بلس و بس نوچه لسر و پلاخویا فرمیا فیسبوکی بلاف کرد و ایتا کرد و ایریش بدشی بارگاه که پدکی حاتیه کرن. پشتی ایریشی مجلس خواستریا دموکراتیکا شنگالیشی به داپلینه که را گاند که ایریش حال سنولی به هفکاریا پیدکی حاتیه کرن هند کسی نزی پیدکی لحولی به میتو پیدکی را بریا ایریشی هفتن کرنه و لسر پلان قریش این لسر شنگالی نیقاش کرنه. پشتی ایریشی حیدر ششو یه پیدکی جی یکسر داقانی دارا گاندنی. حیدر ششو درباره ایریشی ده گلک آگاهی پار بکرن که خویا بو آگاهی آوی جوه ایریشا ببخت هیه. حیدر ششو دا خافتنا خوده یکسر هزین شنگالی هدف نشان دا و گوت ایریش لسر آگاهی کو جوینک لور بره و چوب بیک هاتیه کو اف آگاهی جالی دولت آترک بخواه وشی نهاتیه بشاندن. لی پیلانا قریش آل سنونه نو دست پیده کر. دناف توز و دومان بومباردمان ده کومن گریدای پیده که وکه کل بندا وی ایریشه بین بره خودان آسایش ایزدخانه یا سنونه و خواستن تبلیهویان درخن. کومن گریدای پیده که کوبیری شرکت نوال و تبگری خواستن گل سنونه لهمبری آسایشی مجلس و سازیان ریوبریا پسر راکن. آرمانجا ایریشال سنونه به تبگری ره باشتر زلال و خویابو. پلانا قریش اف بو و ایریش لمجلسا گل سنونه ورکرن و کومن گریدای پدکشی و دست به پرووکاسیون بکن. لشونا کش دولت آترک حکومت کاظمی و پدکی حساب ایریش بخواسن و هر ساگل بر به سازیان گل و بهرکینن. اف کومن بسر پدکه و پشتی برخوادانا دوگره کتبو ناوا لبو تبگره و سنونه جخوره کربو ناوند. بناوین جدا ده شکل ده وکه کومن سر بخواه خواه بناو دکرن لی دراسیه ده بشکه مزین جوان کومن گریدای پدکه بون و جبو گل لدیجره و بره خواه سر راکن لپی تبلی هویان بون. لی اف پیلانا قریش جغالی گل و حاته تک برن. گل لدورا آسایش و مجلس بو یک و ری لبر پیلان قریش این پدکه گرد. ما دوستیا به هفره گهدار کر که پیلانوان و چه درکت چاوا بو لی دمجی هر کسی ده و هر کسی باور کرد که اف ایریش تیاره
جبركو دما في بلان داتينن داره كشفه بالساعتان دسر سنونيه لدما كو تقين تشيد بن هركس بيجي تياري لمجلس سنوني ده هر تلفزيون هر راقهاندن وهر كسي شنغال جو سات فكري لي بلانا وان چبو وينها بالزمان خو احترافن كو هدف وان چبو چاوا تقانن چاوا دست بكرن كام لاحتراف وان گهدار بكن كا هدف وارمان جوان چبو چاوا هاد بو پلان کرن گو سا ازي تماما ويختي نقود معينا قدي آنيا عبو قدي ازو هاتن اس آني مال اخانا سوري ازو هاتن ايوالي البام مال ما دورا go عبو قدي هاتي go شنو يجي إينن سلمى وتحكين ربيف تسام موقعي عبو يجي رشاندن السرياء تيقلا خانا سوري نبا خانا سوري وكاسي ام چون سر شيف وتقريبا نزيكا ساعات يعني زمان بوزو چون دورا go آو go پیشاوه go ومهنا قرشكو سر go انا قرشكو سر داينه go نراكن مديد مراكر go احمد go وديت راكر احمد go احمد مقردن بلا احمد ومعاني احمد go دم go قرد شنطه كده ولا معلمه بشار المعلمه ده بشار ودي بلال بدري بيقول هذا جالس نبيش متى نجو أمي محمد قديم قدام قول جماعة قدير راحات يا وساقط مامي مقدم قدي بلا البا معلم أبو أو وأبو بش إدي معبول بامي بقول مثلا ده أبول معبول بقول ده أبو سا وي وقتي ده قدام قدامي قمش كسر شغل قلنا مثلا تبيجي دم محمد قام قول ما محمد ناس مش ذاكينه مثال سر موقع شغلن بشتي قدام قباقيون محاولين كياك حبيون بخارج شغلين مقدم قو يغنينا جارا كيش مخص مقدم يغنينا قدام قد بلا غمنا قو جاكيز قو خاتمه تو قونج قو خمنا كياك حبيو قباقيو شغلان مقدم بلا بشتي قام موقع مجلس ايش ما خواستي قلت ما هرم مجلس سنني موقعي ايش مرة بشينو صورتي ازو سلاحش ما موقع صورتي ما موقع صورة جرش عندن دورا سلاح حبيبنا هل مثلا بشتيجي مشاهدين از دورا لي شغليم دورا قدام قد وكيل الزجاجة المينة مسؤولية ما يوقتي نزاني كي مسؤولية ما قد ده باب خيدا السنونة هسكيا ما قو آها وقاسي قد كاري ونهو قوسا قزيدة تلفوني مرن نبيبين وبسر تلفوني نابين ما نبيجين وبجنم نابي خو حاجي مرر بيبين وبلام نابي سلمان تر بيبين ونابي سلاح دلشيرو وفان نابا مبيبين وبلاك يقديش غير فان نابا ومشو لقدي بيرن نبيبين وبخد خود شخصي قوم تلفونين من نقل بخد شخصي قو لازم سر شغل نبيبين وغير وقتها تلفونين ما قل خد شخصي وقال عادي حوالي يكونوا هوا وقدو سر واساب قولم نابين ما مارا بيبين كمال وقلين بشتي هنگه قدام قو مثل مجلس شغلن بشتي قدام مثل مجلس شغلن قدام قو بحاولينا قو بقيته كل ما مهمه فاد جميل مراد او قوش خلقي خانه سوريا او قوجي عالدخيا كل ما مهمنا او بري نهجي فرماناجي المالي بسليمانية شغلين سليماني هادونا خانه قدام قو بقيته فادل بخورش ولان وي فادل ناسل كر بري نهجي سليماني ناسل بس نزا هباتي اللي بده هويانا قدام قو بقيته وي بخورش شغلين قدام قو بلا قد جاكي بحالين إيرو هربا قبقيتا فرا شغلان مقود بلا غمنينا أشو ما فادل مقود فادل مقود مرة شغلي مقود مقو مثلا قبل مقود مقو أحمد للشغلين مقو أحمد ترجع للشغلين مقبل أبودته جارات دوي فادل قبول كر فادل قد جارات دوي مقود فادل قد غمنينا قو باشا قد الشغل مبارا فادل مرة شغلي وهم مجلس دامنو فعال مجلس أسمه قوني سر مجلس شغلن شوندا قدام قوني سر مجلس شغلن قون أفعاله كلهم قوتين قوني نهاش بيركن قوني سر شن أوادا فهم كنا سر مجلس هذا ساعد نه نيف هاش نيس بعد شو مس مجلس سيراج وقلنا كي خيري شباب يزديبون وهواله خويدا وهو هذا بدري از ورش مو بدري أوديتن أحمد قدام بو كي بدري من نابعان دايتم بو هوا خوددار بدري إزديش سنونيهم قدر خيريو وسوراجن مقدم قو بدري إزدينا إزبان نافم بدري
قدام قو بحاول بقى ونقارن السور دقات داخلي غرفة مجلس مربنا كازقدر رنين مقدر بلا مسؤول دقات داخلي غرفة مجرشان أصحاب مال رجال قدام قددي سهرة مجلس رجال دي شو مجلسه تقريبا قياسها أشتوني في نهس شو مجلسه هبال سيراج وخيرية تشارج تنوي ديبون بشتينجي شو هبال هادم شغلي هبال أول شيء هو هبال فنا هو هادم شغلان أول شيء هو وشباب ويد إزديا هادم ويدري وقت معك تشكرين جبأ جوانا وان مثلا كي تجربة مشكلة خو حل كده مقول أحمد كشف جرات كده أحمد بسلمان تكين البيت كشف رعد كرديم وقت كذا شو ما يدري كشف مقول ده مقول أفهادنا شباب وهادنا مقول بر مشكلة خوان مقول هادنا بيرد بينهم مشكلة خوان حلت كده هنجي بر رعد خوان هادنا مش بر مشكلة هادنا حلت كده بشتي هاتي ممال قدام قدام حوالين سبج جگه هر ودري مقول باشه اسروجادي شو ما يدري تساق سبهي شو ساعات هش تشتوني بنهوانز شو ما يدري اشوم تقياسات ساعات نهبو هردو سياج وشاجي بتني بدريبون اسروجت ما شاغ بقار الحقيقة ده مشتم ما شاغ بقار قوم كشف راقليا قوم سلمان تقيل بيبون قوم كشف راقليا تيارا كشف قوم راقليا قوم ودبيني ابن كي شو هذا ديتن قدر واسي مجلسه بابا مقطع احمد قدام قو هدفا ما مجلسه تقانا مجلسه وهم بكن ملت السنوني بردا هبا على السنوني ده قبلا نهل من الودري ده مثلا ليكون بالنهل الاجتماعي قال ودري شيء بكن قو هدفا ما شويه ابا بلکو ودی چوا احتراف بون پلانسازی خو چوا دانینه لیز ویجی بیجم ده نیسانا سال 2022 ده ایریشن حکومت اکادمی لسر سازی دزگین شنگاله تکش کستن سر نکتن دگولان انجده ده همان دمه ده دنابرا حکومت اکادمی ویا بشه ده شر درکد دیسه جی به دست پدکی بو بسر نکد و جاری چی کرن حرک شباب آوا کرن خو پیشاندانن علا اساس بسر بخونه دل شوت و ملتینه لی نزانی بون کو ده همان دمه ده برپرسیاری وان ده هولیره بمیتو پاراستنین رونشتیه کو داخواز بکن یکی نه برخودانا شنگالیه بشه آسایش ازدخانی و سازی دزگه شنگاله خو پیشاندانا لهمبری وان چکن مجلس ساری وبریا خو سر بانکر گوت اف ایریش هاته پلان کرن لهولیره میتو پاراستن پیکرف دانیه لی ون احترافت بن کو چواف پلان هاته دانین امی هی بردوام احترافی وان ببینین کاوی چه بیجن رجاء سيامين بور شبابو هاتن رجاء سسيه بتي شبابو هاتن يكون بوين تيسا احمد قدام بوديسا وشبابو هاتن قالك درباسي مجلسون مقو قوان خير قو هردون بدري مقو اجتماعي دوار مقو سر اجتماعي خوانت بيبين مقو بين مداهره كيشيكن مقو تين بدري لكم بل مقو ات نيزينكن مقو ات سادسي بورك مقو نيزيكي سنه دينا بدري قدام مقو دي باشا لو سالوا بدري كومبون وان خواست مثلا بشتيك اجتماع خوان خلاص كل الشباب وان خواست هم سبير سورة دابقرن بشتيك اللي ما سورة قرتين مسؤولية جاكو دور شاندن مسؤولية دا جماعي أو شبابانو مجي مش أحمد رشان دا رجعتي أحمد قدام قو بحاولينا قو بيجا فادر ربيبه قو بيكوا معين كرنا زقدا هردو عبو قدام فادل قو معينك مشانية معينك بيل بام مابو ايش درن بلا غادر بام معقول مال عبو وقدامي قلتو فادل قو ماك شانده قلتو فادل جيشنو يينن ازو فادل قدام قونش سريات تقلا خانسو نبا خانسو كاسي قو مشانجه ويدري قول ويدريا قول بن اخر عنده قول بين بوزينو خارجش تراشينم خارجه اشمرشان ازو فادل شون قول بيشا ويا قول بين ام شو فادل شون مدين معاني
پشتی که ما آنی گوتا مفادل برداری نزدیکی مالدانی و شما مال مگوتا احمد مگم آنیا گوتم گوتی کاری کش مره گوواگو کو کامیره بدیم مجرا وگرم کامیر دادیم سرده گرتم مجرا شان جهاز ویش کی پیرو اف و آکش ترمپیلا و دیوار مای ابو هر دو نفس آگ مثلا وان شگربون جهازه کو ویرا شامون نفس آگ مثلا که هر دو وی جهازی او ببین گو باقی تو فعال حالی ونشن ونبيبار مجلس يباركن موجودة موجودة باش أجو فادل يباري مثلاً فادل كل موجود خاور موجود بتبقى كم تشمل عباد كنا مجلس هذا فادل قدام موجودة قومزو خلاص كن موجودة فادل موجود قديس نزانم قدام موجود باقي مزو أو كن موجودة باشا أم قياسا ساعات يانزا وانشون يانزا دو يانزا قوم شونه ويدري بتنا بلا ممشون ام شون سنه ما بود احمد ما گفت چونم چون کافتری اگر پشت از مجلس سنه وگری بو و کامیله جابنو وش بر اسایشی مثلا احمد کلم گودته مگو کامیله هینا و مگو اس دوریات اسایشین و مگو کافتری اگر وگری گودم ما گول با کافتری رونی احمد گو مزه کشف جراغ احمد گو سلمى تغيير ربيت کشف جراغ پشتی که وساوتی از فعال تقریبا قیاسا نصف ساعت اگر رونشتن بودا ساعت نزدیک یک جی كافتري دارين نقد فعل هرج بينك هوالا فعل تلفنا فعل كده قدام فعل قول لازم تبيدا مال قدنا مال تلفنا باوي تاكم فعل قدام قول راقوش نكان بمينم كوش مشنا مال أشوم أحمد مرة بيك قدام قول بركيون حاولين وسبي باري خلاص لكن قو أزوف بيرا بيختنا قو زوف قلقي سبيرا بيختنا قو مقول جمان سبي باري خلاص كم وأز أوتكم مگو چما مثلا سبای بای مگو سبای بای ما اونجا کردن आहे گفتم گو سبای بای جا که اون هر افه گفتم تو فعال دیسا هرن ام وی باره قیاسا ساعت 11 و نیف 12 منو چون ام ساعت نبیره چون ام تونه ام با مجلسه پشتم مجلسه مسکنین کافتریا وگریو ما گفت احمد ما گفتی سا کافتریا وگریا احمد گفت هر نشخوره نفسونه بگریم گفتا تا کافتریا گری از فعال چون نفسونه گریان تا کافتریا مثلا تا نزدیک ساعت 2 نه اكيد نبو بعد 2 يشيفه ام چون سنه گریان ام هاتن وقتی که هاتین کافتریا گرد بو ما گفت احمد ما گفت کافتریا گرتیا گفتم گو امیچنا مجلس سنونی گو میچن ماین هبی بکن مگو ساعتی و دلی خوای ساعت ایواره که فوقا احمد آبرای خو آنی بو با مالا خو هر دو ماین کرونه فوقی دا و او کرمامی خو فوق ایواری چن ایواری چنوی داری گفتم گو می بیوارچم پی بکن مگوتم گو دلیته و ایواره چوبون ساعت گو ازی صافی جلگه رش بوم و گو بره کرمامی میجی که صافی جلگه رش بوم گو ام چون گو مفاوق البر دیوار ده سکنه احمد گفتم ما بکنید من نکارم بکنید دیواری بلند بو مگودا فعلا مگو کام بلنگا فعلا بلند کنیم که مثل که حوشه مجلس دیوارش داخل جوی بلند بو منك عايز بمفعلك عواد بالاسمه سلامة الحوشان مجلس ده أبو مسلمة الحوشان مجلس سلامة قدريش ومسلمة ده ديوار وستة سلامة كاتم وده فعل كابن فعل ده عند اسمه وفعل البر ديوار مجلس ده وساي ساكن يبو وزيب صافي جلكي رشمون كم مخبر ده زكي حوشان مجلس جو أسكن مزكي الغرفة ميفان هذا جو ماين كرنا بن هردو قنا في بعديري المازن وقتی درباز بودیم احمد گفتم گوکا بسوره بسودش مرادی بده گو بده قنپا مسوره بسودش احمد دیدم بده قنپا جی وربو وشهی برش باقی قنپا وربو احمد گفتم گفته عرض وقتی بگذاری قنپی دو گداری بگیرم ما یکی کلاسی قنپا دو مداری گرد
احمد گو ایدی ود بیانا مگو خودش نزانم ود بیانا گو جگه اوگم ماوگم ونر بو گودم گوده قنپه بلنگو گو بگم بب قنپه ده اما مگر بب قنپه ده احمد گودم گو ها مگو مگو تی سروش بینی تی لینیری احمد گودم گوده باشه گو تانی که احمد وانه پیش گودم گو ها گو مخالات کرد گو مکر نزدیک ده احمد گودم گوده وارد درکه بس چون مشام درکتم مس سلامش جیکم دایتم جیک کشام دا جه بری كبرى قصدي حوشي دابو سر كبرى سر ديوار كتم قد فعلت مقوم ببريس ده هذا ما أرده أحمد قدام ما قد هرنا معرض فعلت ترى بريس سؤال نبشون مفعل بردري مال داني وشوما مال بشتى كشوما مال أحمد قدام قد في بس هذا خبرن قوني سبا وسبا تو فعل قوني تساشن قوش بقيون أم خلاص لكن أم سبهي ستيس نزيكا ساعات هشتوني فنه أم شنو ودريزو فعل أشوم دراسي مجلسيبون يجنا هذا مجلسيش غير هذا ما شعبي جدا السيرج وخيريون أحمد هرب وعلى بيت وكشف أحمد راقربو ما أحمد قدام قوم قو عالم نور كوم بود سهل ندرم قدام قو كي هادم قدام قو خويدا وخيري وهادنا قو شو دراسي وغرفيبون لازم تبيجام مقود باشا أزوير رشتيبون أتا نيبروان دراسي مثلا حوشين نبون غرفه مقدم کو خود درباسی غرفه نبون گفتم گوده باشه تا نیبران زیر بدریم درباس نبون و هرچی چوبا هادو مثلا همون حریقه درنستن مچا و بقا مدگرا گاراگا نزگا پیش نیبران گفتم من مگوزش مال تعبین گفتم گوده هرن ازو فاضل ورجش شنا مال رجا بریبو احمد ایبای تلفنی مکر احمد گفتم گو سبر جونیچن همون درباسی درون تیسا احمد سلمان تاکین رد پیش كشف راقلون قلت يسا بوزي حامل مجلس ده مقو قلت مقو باقي هم زامن باقي شنو غرفة روني قو غرفة رونستن قو بس بجنا ما كيلو غرفة رونية قو در كابن قو بلا خلاص كم مقو دي امنو ده رونستيمون در باسي غرفة نبون ما چها بخارم اتكرا قاراغانا من حريقه ده رونستيمون در باسي غرفة نبون هانا كفار ده رونستيمون مثلا هوا خويدا ده رونستيمون وخيري وسورج ده رونستيمون ما قلت أحمد ما قلت مشنا مال فعل قص هو كان قص تعلم ما قلت هذا قولوا مشون قوم يبريو بيجنا أحمد أم شنو هاو قوم يبجين دكان يجعل ودرينا ما قلت بلا بس تيجي سهل مال أحمد قلت أم قلت تسبتي ساشي ما قلت أحمد ما قلت نعم أحمد قلت شو ما تناشي ما قلت مسؤولين ما قلت يوم حبيبين ناچا پشتی هنگی تقریبا دور 3 روزه پشتی هنگی احمدش مرا خابر بگوت چتکی مگول گازینو مگول رونشتی مگول بحنه کبار بخوام گوتا مگو باش تمام گوزگالا که وقت تا نابم گو بس بهی ساعت 8 و نیف تشتاقی وسا گو رابا گو تیتا سنونی مگو چما گو حتا تایی گوزش ترپیش مگو باش تمام سبهي ساعات 8 ونيفي سبهي أسراب اشتهنجي أحمدش مرة ليدا قو ترابوي مقو أسرابوي ما مقو دا إدمان مقو زيش ما سنونش بر إشاعة كدست خواب كرم قودنا مقو باشا مقو زي الويدري رجيرش ما دقوري با حوالة كي خواه تقريبا دور نيف ساعات زن مفرق ما بشتهنجي ترم بيلاقي زبخورا راكرم از قرار راكرم مسانيم البا مستشفى سنون دانيم بشتيك از البا مستشفى سنون دانيم مقود أحمد از بأحمد ربايكتم مقوس البا مستشفى سنون ما قودا مقو هرم مجلس مقود مقو باشا از شما مجلس قودا مقو قدكشتاتي بحاولت بتاقيني بفجريني مقو قز كارم جيش مقو نكارم ناچم قودا مقو دبلا من قاريتشم سلاحه وفاعل ورجي تشوبون سلاح بلي فاعل تشوبون سلاح تشوبون مجلسين فرتي سلاح شو مجلسين فاعل جي بشتوي تشوبون دردوري مجلسين الودري ساكنيبو أشوب مس سادشتيبو قدام وكيل ودري ده مقدم مقو حوالي خيرية ومقو إبراهيم فقيرة ومقدم مقو چاچيوان ناس نتكي يكي جيبو
ومقدم جو خلفة بير ومقدم جو خلفة وإبريه وأسلع مقدم جو أوا قلنا مقو الكدرية مقدم جو الحديقة درونشتينا أجي شوم البعض الحديقة درونشتم السلاح داوان الباغان رونشتم بشتي سلاح مثلا سلاح بأحمد البيبي سعودية جرسشيني وقردينا مثلا تشل المجلس شيء وكي شوية ودري كي هادي ودري مثلا سلاح جرسشان مش نبغى نشتغل نزاني كش جرسشان وكي هذا ودري ما هو نزاني تقريبا در دورة نيفرو وانا سلاحي ودري هو وفادل وزيز السردش ليبو سلاح قردنا وكامل دابونت وقتی درباسی و غرفه بوین سلاح صورتك شغاله را گردو بلکی درباسی و غرفه بوی سوره جرا گردوش احمد را شان بو و بده ابدرونشتینه دیده پشتی هنگه دور 5 دقیقه سیراج و یک دی هاتن ما اوی ناس نتکر گوتم گو کتی نزدیک غرفه ده مگو کتی نزدیک غرفه ده گوتم گو الکدر درونشتینه و مگوتم گو ابراهیم فقیر مگو اوجی مگو سابقا با مقابل درونشتينا مقدم مقو خلف بير مقو مقابل ديريا ومقو سايق إسعافي مقو أوجيك المقابل ديريا رونشتين قوتا مقو إديتر سراج أو مقو أوج دربين للزقي حديقة دينا أجي در كلمة حديقة در كلمة حديقة الحديقة دل با سراج و چاچي وانو يديتر أسر رونشتم پشتی که أسر رونشتيم أحمد شمرا ليدا قوتام قو هوا قو تمام قو شور دركب وقتی که سلاح وی مجلسی درکبی بلیا که درکبی احمد قوتام قو دی اوگن بفجری مثلا فعال کن مگو فعال تی اوگی تفجرینی فعال قوتام قو شتم قو پادری تی پادری که جهاز دی اوگی فعال قوتام قو دی باشا فعال پادری که بود پادری که جهاز دا و هیچ سلاحش مثلا مجلسی در نکتی سلاح اشغال في دركبی نیزی که حریقی بو نظام که حریقه درواز کردی آنها فعال بلی جهاز کردو مجلس فجران بو وقتی که مجلس فجرانی فادر فرعی دا وسال گو فادر گو وسالش مال گو فادر گو مفرادر گوبر باز دار راست گم جهاز عبد باز وکاس باله براسي خلق سنونيجي موقفك قالكي باش هبويا كدعوة لوان كرن جو بركيت خوش ناف مركز ناحية دريخن وجار كاديتري خلق سبيل نبي قربانية فلاني وانا حسب معلومات بردست ما كاشتين حتى رجاد الشم مهلة دانوان في حالة درنكبن وجار كاديتري مشو او نا دست پی بکنو و از وی باوری دما و مشاکل جی پیدا ببن هکا او در نکبن و در فته بدنا ترکاگو جار کا دی تریجی دما مثلا حالات وهان که داخل کسبیل به قربان بل لوی ریشا السر برگی واندا بدها کشتی و برندار هبونا او بحثا یکی دکن خلق شاهد عیانی گو لوی دریدا يعني ترمي سيكس وشاركس جي بترب شعبي خودي تينا وهر وهان كي بريندار دواني شاندينا موصل جي حسب معلومات وما اتصال شخصي بوان ركريا كاشار جوانا هنارتنا خسخانا موصلي هر وهان كي حسب معلومات تقو شبه مؤكد كافرو كومبون كوان المركز سنوني دهبو هر الويجي قواتي بمباران كرن واطرافني ني خلق شنگار جي دلوي كومبونه د حاضر بونا او کسانی گو بوینا قربانی جی او گو نه خلق شنگار یا او گو خلق بشکل کی مباشر ندیتی او اشارت په ندانا او جنازه وانا هاتنا بگو هاستن یا بریندار دوان هاتنا بگو هاستن اش طرفني دیتری را بگو خلق سانه به کا هویه وان کینا وش کی درینه
وتيت كو چاوا هاتا بيلان كرن احترافون چاوا تقاندن لدعيني دقيقة هاتي تقاندن ده هيجي صلاح يانز صالي دشوتي هيجي إبراهيم فقير دشوتي دهمان دقيقة ده خو پیشاندان ايكو پدكي حاضر كرين پدكي وميته حاضر كرين كتنا بردري مجلسه ده بوان جنازه و نچون كتنا خو پیشاندان ده و گو بلا سازي و دزگهيان جي آساش ازدخانه بلاش سرون دركوي هاتيه پلان كرين دهمان دقيقة ده دجي تيرورا پارتي ديمقراطي كردستان داخوياني ده كو جوينكا پككي دوه مجلسه ده هيا ده همان دقيقة ده حيدر ششو بروداوي راخوي قوت حسب معلومات ايش من رهاتين دنافا وان كسادة جوينك هبو لي نوصب وبشابه خديت لي كسيكو تقين جيو بيرا راست دنافا ويدايا قالوا او آگهي سلاح دانوا كو جوينه وهاتي تقاندن وچاوا زاني بو هشمار هف چندن هما وقود بالدهان شهيد هنا بالدهان بريندار هنا ودست بخو پیشان دان اكر كابنيرن في عجيبه في مصيبته قلي ملتن من هجا طواني فانكرين بالصلاقي خلاص نابن وديت خورتن ازديا مخابني و جبلي كو كسن تقاندن بوندج من كوكا خوا كسن كو خو پیشاندان کرین جی او جی ده همان شریکه و بویرینه اتقینینه شریکن شهادت صلاح و ابراهیم کابنرن و هیچ احتراب ونکا شکرنا تاقي از چوما مستشفى سنوني از بخوا چوما مستشفى سنوني اشتي هنجز درما موصل از درما موصل اشتي از بريما موصل او چاچي وان آنينا ام موصل و اوه سايق ازعاف آني و براهيم آنينا موصل ام هر چارچونا موصل اشتي که سلاح شود بينا موصل شما با مالا سلاح زبا مالا سلاحي رنشتي بوم مالا سلاح قومشنا با سلاح موصل مقولنا مقول جهة أشكي وراء بدنا مقول باشة تجي مرا وراء أجي شو بيرا أزو داقة سلاح وباب سلاح وبري سلاح هم شنو يدري هم شنو رجع بري كامل سلاح نبي أحمد قلت مقول سلاح ساعة مقول قدس نزانم مقول من نادي تهيش مقول بس بجنا بيبي مقول كلنا عملياتي واندا وده غمنا مقول دركت مقول ما بيت مقول زي بيرا بيبي مقول ده غمينا تيجا هاتي بامي مقول أحمد بيجي زي بيرا بيفهم مقول تم مقول باشا از احمد ربيت محمد قدام بو هاگا تدوي بلا ساعات تبينا بحشيقة وش بحشيقة متبنا تركيا عالجين احمد سلاح ربيت كنت سلاح بو بسبب مسال تهاد ومسال تكر سلاح وجد قلنا قصدوا جاوي تنبي بقى سلاح قلت سلاح اب قلت افهم تني قلت سلاح قلنا وعد قص فيش تشترى قص بعودين بوكا قص بخوي ما موصل قص تمزيل كان مركزين تركيا وزت ما ودري قوجوري تبتعلم تركيا قوي تركيا عالجين وقوي تفكر نفسها دقابرت ينشم تيدا شنغال بشتي كم هاتينا مال أزب أحمد ربيفتم أحمد قوتم قوتي ساغي مقوتم قوزي ساغم قوتم قو كيلو دري بون إكا شهيد وين قوت جيزاني مقوتم قويت كأجي زانم هنگه پشتی کس آنیم در روژا حوال براهیم شهید بون براهیم فقیر مگوت مگو زاروکی کچک مگو المحله خوده بون مگو نابوی صلاح بون مگو او شهید بون و مگوت مگو براهیم شهید بون گوتا مگو خوده من نو ساختتان بو هاگا تشور در نکوی و ام بتقینن گو من نزانی گو بسو ساچه بون مگوت مگو غمنین مگو سریت ایساق مگو سریت و کرتش مر ایساق بشتينجا أحمد قدام قد مليون سلاح شينما مكتبة بركات أصلوني وتبدأ على سلاح مقصد شو دمتج متى كيف قلت يا قول بيجي سلاح وسلاح بيجي ده قول سلاح ربيفتي ما سلاح ربيفتي سلاح قدام قول بيجي ما قول بيجي داكا مان قول بيجي دراب حبالة ده قويا بقرن قويا وقدو قول ناقر قويا بيجي تشكيل يعني شو قول ساعتي بيجي ده من مليون ده داكا سلاح مقصد مقول حبالة قول بيجي ده قرد عادي البامه
بشتي هنگه سلاح قدام گو موبایل سلاح شکینان بو بنش کو کردی سلاح قدام گو موبایل کی ممکنه موبایل کی سلاح آیفون کری ده شنگال بشست هزاری ما سلاح نکری ما این دایته الوين نبرا سلاح ده بيدار بو مساكنين حوالد هذا نبا سلاح فقير حسو هذا بال وبال تيريش هذا بال وبال راكان هذا بال وبال سرحات هذا بال حوالد هذا نبال مثلا ما قلت احمد افعال هذا نبال سلاح خوش قلت تبغى افعال هذا نبال وش درب من وقت قبل موجود جيل بسلاح منكي هذا بسلاح سلاح قلت احمد قو افعال هذا بعمل بله او خود باله مجي او جارب زي بيجي مفي والله شي خود بيجي ما اكيد يجي بخرا شغلين دينا زي بيجي ما بيجي بلا وجود موضوع زانبي نعم جاي كتشتكى بيش خبر ده زي بيجي متى تشتكي مجوان فيلم بكنا من عبيج نتيا الله زج مشتاقين وان فيلم بكنا بيجن دي سدو ودورة وبيجنا ما وسا وهاف چندي وسا زين شو توي شغلي سراست كابوان رب بيوا كقول ده توارا بالك او ما زما سام بشين توارا تتبع من مال خد الناس جهكيتي تتبع من مال كتهاتي دولت كاري بجاوي بالبامرون يزتو اجوي ببينم مش خبرت بيجي مادام قد وخو كاري كشتني بلا ويتبع مجرون يها انا عاديه بالعكس هادو اج نزان بي وناف ساقلك زحمه هذه زتي او كنت تبر دركبنا خلاص تشتاق دي جرا ناف جبر نار زحمه زحمه ورزوتي او كن تي ايفار كده خلاص مست تبر دركبنا از بهورتم ايو ايفارياس بموافقه بدنا ايه ده باش حياتها باش كوسازل هيغاتا اسقان ساغو تقريبا دور ما هاكي و 15 روجات تشتكي وسا و اسشوما با احمد مگوت ادمان مگوزش ما برفن داخلكي مگوزش ما برفن داخلكي مگو ازو هناك حوالت خوينه ادمال گوتم گو باشتها از چوم سر نابه فنداخلكي چوم ما ودري وقت اس نوبرك از گشتي مور احمد بترم بلا خوا هاتا پیشیام بعد جسری تاثیر جا احمد فندق کی جرب 50000 قدو السليمانيه الجهه فندق قلت اصحاب سبي السوق سليمانيه نفس سوق ما جرب قدو 50000 قدو ازو او ساعات ما ام چونه غازين ما ام درونشتن ما تير خوار و تير ود خوار و ام تهاتن تقريبا 2 ساعات 4 سبه جامعه 3 ايشي جامعه 2 امنو تهاتن افن داخل شو مسلماني احمد قوم مهمه دفتر قلت يا دفتر قوم مهمه داينمي قول دفتر قوم قالش مصرف كده وقال دين المهم قوم مصرف كده وقوم قال داو مثلا قوم 2 مليون سلاح عشان لما قوم 5 مليون فادر روا قيمه قوم قالش مصرف كده وقال جنينا قلت لهم قول حل وإذا سي ورقش بد متى سي ورقش وين مهمة راب مجلس دامه وتم قوته وفعل هردوعة بشتي كسر ورقة دائم مثلا بشتي نقطة تسعة أصل اليوم تسر جاز البارهم ما نبيش دامي خلاك نزكت ده 15 رقم رمز هذا ما مال بجاك سلاح رمز هذا ما مال فعل قدام مكا حاكمه مقول أحمد مقول فعل في حاكم مقول هو قص حاكم رنا مقول ما حاكم خلاك مقول مرام ما خلاك احمد قو باتشو بكن مقو قادين مايدي مقو تايتا دربيرش مرا قريبو مقو تبقستا قريبو مقو ما قصد دربير داينو دين مقو تقريبا نزكات دور عقل باما بشتينك فعل قدام مقو دكايا بس 1000 مرة قو دروجي قو بدنا مي مقو سدي ورنا شغلم مقو دك هدرابي مي بشتي كما مدراب ندا فعل مقو احمد قو شينم واحمد نشان فعل ترقا مدا فعل قو سهو شغلم فعل بشتي يقو سهو شغلم نزكات ده رجع فعل شو سليماني ما له سبر سليماني بلي نوجي فعل سليماني وفعل نر هذا شنغان تسعة شو سليماني بس هاوتيم بريك از سليماني بيم احمد موبايله مش مرة بدلان موبايله كي ايفون 8 مرة كري وكاميرا مرة كري ابينش ورقه واللابتوب كديل و7000 دامه وروجات قدام قدت سبهي دركابي بشتي ما هو نيفاكي ما منو احمد ما عقوك انيبو البام دانيبون احمد تلفونه سلاح كده ايفاري وده سلاح بهروي تو سلاح و تو سعد و ابو تسليمي كن بوزك يكي شيد مبا ويش باور راكم
ایواری تقریبا 2 ساعت 12 بو یک تشتکی و سابون از چوما با ساعت من ساعت را خابر کرد مگوره پیشم ساعت هات از او چونه مالاوی ما معین وکر ما صورتکی وی گرد و مش احمد رشان ما گفته ما گو آقا گو تمام مقدم شغل مقول شغل جدا مقول برا يازب مثلا سلاح موقع عشينم يا وقت تيجي تبيرم هم عاقل مقول شيء كيشمان هموا مقول كيشمان هموا مقول هم شغلة بيرم ناكم قدام مقول زت وقت استم مقول زت بيرم هم عاقل مقول زت مقول جاكيتا تيست بيرم هم عاقل هم شو نافند بقوم من نافند جوانم أجرشان مقول هذا نفيدري قدام مقول سؤال بوم قومتشم قو حوالي كراكن ومو جاكي مدينه قو متى تربيته ده قو بابا هم شو بشتينجي ساعتهم قرد گەلی ملەتێ مەی هێژا و عەجیبە نەمانی بچاوێ سەرێ خۆ دیتن کا چاوە هاتێ پیلانکردن و هەدەفەوان چ بوو 10 ئینسانە کوشتنا 10 ئینسانە دنە بەرچاوێ خوا هەتا کو پەدەکێ و میتێ ڕادی بکەن داک و خەڵک لە هەمبەری دەستگەه و سازیین شنگالێ ڕابێ ڕابوون ژی گەلێک ڕابوون خۆ پێشاندان کردن گۆن ئەم سەر بخۆنە دەرکەبن دە ئێریشێدا دشمنێک کۆکا خوا سەلاح بریندارت بە ji ber ku di nava meclisê de ye her sûret û her agahî dêta Ehmed Ehmed jî dema ku teqînin selahî derneketî birîndarit bê mît ji silah re dibêje were zilîkanê em te bine Tirkiye bêje na fitwa çavê we bê heger ez mirbam heşî lê dema selah tête mal weke her zarokekî ku dilê êzdiyan pê ve diçine seredana wî lê her kesî ku çû sûretê wî û navê wî dê dibêje ha ev çûn ha bigihin lêdin ha bigihin bikujin tiştekî wisa çawa çê dibe belê di ser xwîna Selahê 11 salî heft birîndara babê şeş zaroka Ibrahîm Derweş Evdî Selah û Saad û Ehmed çi dikin çina Başûrê Kurdistanê dîsa jî bi münasebeta kuştina van insana şehadeta van insana çine gazino diskoa çin melha durave xod gurnute acaba dîrok êde tiştekî wisa çê nebûye lê tawanê van xilas nebûne çend nav jî dane pêşê xwe ku wan jî bikujin mîtê û parastinê telîmat daye yan jî gotê hûnê van bikujin daye pêşî kuştina wan daye pêşî navê wan jî kitib kit derbas بینەرên me gelî miletên êzdî Ehmed kî hevçend behs dikin Ehmed ji ku re hevçend behs dikin Ehmed çawa bi dişminê koka xwe li beşê çarê de gelek kesîn dî henebûne dişminê koka xwe li beşê çarê de em ê ji were dinyê diyar kirin Ehmed kî ye kesê çawa bi dişminê koka xwe çawakarî bû van însana hemû bikuşe şehîd bike ha gelî miletê êzdî li vê dirê min digihine dawiya beşa sisyan beşa çarê hêviya me bin